Сакам да ви посакам добре дојде на втората вечер од настанот насловен Мала школа за антифашизмот, медиумите и отпорот. Ова е настан организиран од Контрапункт и е дел од проектот Проширено естетско образование, уметничкиот експеримент и политичката култура во доба на мрежи, кој што е 3-годишен проект креиран во соработка со Мултимедијалниот институт од Загреб, Куда.орг од Нови Сад, Контрапункт од Скопје, Берлинер газета од Берлин и Мјут од Лондон. Ова е втор настан од овој проект кој што го организира Контрапункт. Со нас вечерва се Борис Буден и Желимир Жилник, но и Зоран Пантелич и Борка од Куда.орг. Јас накратко ќе ги представам говорниците за вечерва, а потоа Зоран ќе каже збор-два за публикацијата која што ќе ја презентираме, па потоа ќе ве препуштиме на двајцата главни говорници. Борис Буден имавте прилика да го слушнете и вчера вечер, но во поинаква улога се дискутираше за антифашизмот и во облик на дискусија се обидува некако да го дефинираат. Очигледно тоа е долга дискусија, но тој исто така тој е писател, критичар на културата и преведувач. Студира филозофија во Загреб и докторирал во областа на културна теорија на Хумболт универзитетот во Берлин. Пред се го викнавме во Скопје во оваа прилика заради тоа што е еден од главните уредници на Аркзин во 90-тите. Меѓу другото и главна причина за организирањето на овој настан изложбата која што се одржа вчера вечер. Тука е исписанието, донесовме мал дел од изложбата кој што може да си го земете весникот, тие што не успеа да го земат вчера. Борис има голема биографија, нема да одам низ тоа. Во доста објавени книги, доста објавени текстови и значајни преводи. Во моментов како крај некаков предава на Факултетот за дизајн и уметност на Баухаус универзитетот во Вајмар. Желимир Жилник од друга страна е исто така многу плоден автор со многу фази, исто така огромна биографија. Тој е автор на бројни играни и документарни филмови и еден од зачетниците на жанрот доку-драма и е наградуван на многу домашни, југословенски, да речеме и во времето фестивали, но и интернационални. Како нешто позначајно би се спомнала наградата од 69-та Златната мечка на Берлинскиот филмски фестивал, но и не само тоа, има доста награди на фестивалот во Пула, во Херцег Нови Сад и така натаму. Желимир има навистина многу богата филмографија, со тоа што денеска исто така после овој разговор ќе биде презентиран и неговиот филм Стара школа на капитализмот, така што ќе имате и прилика да видите директно некој од неговите дела. Сега ќе му го дадам зборот на Зоран. Зоран ќе каже на кратко како настанува оваа книга и потоа ќе ве препуштиме на нашите гости. Фала ви од мене. Добро вече. Јас сум Зоран Пантелич. Обратичу се у име колектива Куда.орг. Заpravo само пар информација кои се можда важни и кои би вам дали неки мали улаз во вечерашни разговор. Наш колектив Куда.орg из Новog Sada веќе од самого оснивања од 2001 године радимо заpravo на едном артикулисању сцене из која и ми сами произилазимо и на тај начин смо се као еден од да кажем пратеćih дугорочних проеката везали за пропитивање неоавангарде у Новом Саду и Војводини sa proučavanjem prakse i protagonista s kraja 60. godina i 70. godina i na koji način se to reflektuje i povezuje sa aktuelnom umetničkom praksom u Srbiji, odnosno konkretno u Novom Sadu i samo repozicioniranje nas samih u tom polju. Iz tog razloga smo još od samog početka mi pokrenuli razgovore sa Želimirom Žilnikom kao našim sugrađaninom i koji je nakon toga zapravo postao naš, može se sad reći i prijatelj, sagovornik, saradnik i tako dalje. I kroz taj dugoročni put propitivanja celog tog
istorijskog konteksta smo ušli zapravo i u jednu vrstu reasortimana njegove produkcije. I pre izvesnog vremena smo mi napravili jednu knjigu, odnosno knjigu i DVD, koja se bavi proučavanjem i analizom njegovog metodologije rada Želimira Žilnika. Ovde ćete imati priliku ko je zainteresovan, možemo posle da porazgovorimo o tome. I to je bio prvi moment u kojem smo mi hteli da proširimo jednu širu referentnu listu, da pozovemo autore sa strane, koji imaju jednu i distancu i fizičku, ali i jednu drugu vrstu korpusa znanja, koji bi nama pomogli u izučavanju i analizi rada Želimira Žilnika. To je bio i prvi kontakt kad smo mi sa Borisom Budenom krenuli u kontakt, međutim, ta situacija je bila dosta delikatna, Boris je bio zauzet i mi smo ostavili šta više, zato što nas je Boris upozorio da želi da ima jedan vrlo bitan, da kažem, ključ za analizu rada Želimira Žilnika, ali da u tom trenutku nije mogao da participira. Par godina kasnije, znači ovo izdanje je izašlo 2009. godine, par godina kasnije, evo danas pričamo o knjizi Uvod u prošlost, koja je proizašla opet, s obzirom da je ovo bio jedan metod kako je stvarana i kreirana baza radova. Ova knjiga je stvarana u isto jednim specifičnim uslovima, tako što smo mi pozvali Borisa. Boris je napravio 20-satni intervju sa Želimirom Žilnikom. Delovi tog intervjua se provlače i u knjizi, odnosno neki fragmenti koji su bili važni za dalju interpretaciju, odnosno kroz teze koje je artikulisao Boris Buden. Nama je veoma drago, ja lično govorim ovo u ime celog kolektiva, smatramo je vrlo bitnom i značajnom kao knjigom, iz prostog razloga što ona po sebi sadrži nekoliko nivoa. Mi smo bili inicijatori i izdavači ove knjige. Ona u sebi posjeduje zanimljiv i vrlo, da kažem, specifičan layout u smislu levog, desnog i centralnog bloka, koja vezuje zapravo i žanrove koji se koriste unutra kao govorni iskaz, pisana teza ili citati koji se upotrebljavaju. A s druge strane, i mislim da je to negde što ćemo prepoznati, daje neku posebnu, da kažem, draži dinamiku u prolasku kroz ovakav jedan materijal. Kao i sve što se inače u osnovi izdanja našeg kolektiva bazira na otvorenom kodu i na slobodnom pristupu, ova knjiga je takođe dostupna za slobodno downloadovanje sa našeg web sajta. Znači na www.kuda.org možete da nađete u kuda.read ediciji sva naša štampana izdanja, uključujući i ovu knjigu. Za večera smo se dogovorili da zapravo iznos bude 150 dinara. Ko želi da ima primerak štampani, zato što njega imamo u vrlo, da kažem, limitiranom broju kopija. I ja bih sada predao reč zapravo našim sagovornicima da oni pre svega, ne sa nekom posebnom uvodom u moderaciju, iz prostog razloga što smo mi već ovo imali pre nekih 2 sedmice u Novom Sadu, da upravo kao protagonisti koji su vodili nekad u jednom trenutku dijalog iz čega je proizašla knjiga, sada posle tog iskustva i nakon izlaska ove knjige referentno da osvrnu se sami na ovaj proizvod i vama možda ukažu neki malo širi kontekst zbog čega biste vi trebali da takođe vidite ovu knjigu. Hvala vam puno. Da, tako je. Jel sada? Dobro je, okej. Kao što ste primijetili, imam dvostruku ulogu moderatora i sudionika u raspravi, pa ću ja samoga sebe moderirati, postavljati samome sebi pitanja i Želimiru pitanja. Dakle, ali prije nego otvorimo taj razgovor, a ujedno odmah vas pozivam, ako osjećate potrebu, uskočite u razgovor, postavite pitanje, prekinite slobodno, da radimo nešto što je jedan otvoreni razgovor, ne samo između nas dvojice, nego svi ovdje, jer mislim da ono o čemu se radi u ovoj knjizi nas sve tangira i to jako duboko i jako radikalno. Ima jedna izravna veza između naslova te knjige, Uvod u prošlost,
I recimo činjenice da smo danas posjetili ovaj muzej kome nisam zapamtio ime, ali smo ga privatno, Želimir i ja, nazivali pežorativno muzej komunističkog terora, iako se zapravo, tu je priča o nastanku makedonske nacije. Samo da uvodno kažem, s jedne strane je cijeli taj postav i cijeli koncept je zgodan. On je naravno šupalj i prizeman i jeftin i kičast, nevjerojatno kičast. On je neka vrsta tog paroksizma, znate, kad stvar okrene na onu drugu stranu. Međutim, u svojoj ideološkoj strukturi on nije ništa posebno i ništa originalno. I ja sam se zapravo u toj šetnji kroz taj muzej osjećao sam se žalosno jer sam se sjetio 2006. kada sam šetao kroz muzej u Budimpešti, Teror Haza, kuća terora, koju sam onda u jednom cijelom poglavlju moje knjige analizirao detaljno. Znate, kad uzmete, to je kao što bi danas mogli doći u ovaj muzej pa onda analizirati detaljno, dobro da stvarno vidimo šta je sad tu, u kojem odnosu su te priče, šta je prenaglašeno, šta je izostavljeno. To se da naravno kritički napraviti, ali imate taj osjećaj koji sam ja danas imao, pa mislim dokle ću, da još jedanput sad to radim, jel ja da radim? Ko ovdje sad da posveti sad svoj život, da dekonstruira tu smiješnu konstrukciju. Ona je naravno smiješna, ona je puno lošija nego budimpeštanska verzija. Ona je i jeftinija, ona je kičasta, ona je nekakva verzija, kako da tako kažemo, barbarska verzija onog u Budimpešti, ali u osnovi struktura je ista, ideologija je ista. Imate tu postkomunističku ideologiju koja je ujedno postpovijesna, koja ima taj pregled nad čitavom poviješću, a cijela ta povijest je uzima odande kako god hoće i konstruira i zapravo konstruira svoju političku poziciju. To je jednako tamo, jednako je ovdje. Ona je strašno lažljiva i prozirna, ali u biti govori ono što znamo i što teorija jako dugo već zna, da su nacionalni identiteti konstrukcije. To je ta konstrukcija u kojoj ovdje je lijepo zato što je i ta zgrada konstruirana. Tako da, kažem, postavio sam si to pitanje, ima li sad smisla to uopće kritizirati? Mislim, i ova knjiga je jedan također pokušaj, odnosno reakcija na tu činjenicu da vi možete to zapravo veoma jednostavno i veoma lako kritizirati, ali time nećete to srušiti, jel? To će opstati. Dakle, kritika je prekratka za to što se ovdje zbiva. Ali ono što je zajedničko ovom muzeju, ono što je zajedničko muzeju u Budimpešti, i ono što je zapravo zajedničko u jednom globalnom smislu, i ono što se može podvesti pod pojam onog što se zove duhovna situacija, to se nekad, Karl Jaspers je to zvao duhovna situacija vremena. Danas to ne zovemo duhovna situacija vremena, da zovemo kulturna situacija, dakle duh više ne postoji, sad se to zove kultura, jer kao što su nekada u Njemačkoj su postale Geisteswissenschaften, duhovne znanosti, pa su onda humanističke znanosti, sada to je zamijenjeno pojam Kulturwissenschaft, dakle kulturne znanosti. Dakle, kultura je zamijenila taj pojam duha, pa ovdje imamo dakle posla sa stanjem ne duha, nego kulturnim stanjem, kondicijom, uvjetom koji je globalni, a to je ta obsesija prošlošću. Ta potreba da se prošlost kreira potpuno slobodno, dakle po volji. Vi možete si zamisliti tog
kustosa, kuratora, taj subjekt koji je ispričao priču u tom muzeju, koji je sve to po svojoj slobodnoj volji slagao kako je htio, ili možda njih. Dakle, pazite, prošlost je područje historijske nužnosti, tako je filozofija to doživljavala, jel? Ali vi imate sad jedan subjekt koji gleda u tu prošlost i odjednom doživljava tu prošlost kao područje slobodne kreacije, slobode. Tu se može mijenjati po vašoj vlastitoj volji kako god hoćete. Dakle, imate s jedne strane tu činjenicu, sve što se dogodilo se, ali s druge strane slučajnost i sloboda kreacije je tu. To nije, pazite, to nije samo problem, ne znam, makedonskih nacionalističkih historičara. To je jedan duboki problem koji zadire, i zato kažem, treba to sve povezivati. Ovo je samo jedan mali segment jednog ogromnog problema s kojim se zapravo cijeli svijet hrva. A to je ta fetišizacija prošlosti, ta obsesija, taj kult kulturnog nasljeđa. To je Pierre Nora, francuski historičar, zove to kultom, zove to fetišizmom prošlosti. Dakle, s jedne strane. Onda, šta mi onda također pada na pamet u posjeti tom muzeju, imate jedan novi u Americi i na zapadu literarni žanr koji se zove, to su what if, alternative histories, što ako. I to su vam ogromne debele knjižurine u kojem ozbiljni historičari, dakle, pišu, dakle, uzimaju nekakav događaj iz prošlosti i onda zamijene stvarnost za fikciju. Na primjer, postave pitanje što bi se dogodilo s kršćanstvom da Poncije Pilat nije naredio crucifixion, kako se to kaže? Raspinjanje Isusa Krista. I onda napišu jedan veliki esej o kršćanstvu bez raspeća, bez Krista. Ili postave pitanje što bi se, znate da je Sokrat bio ratnik, borio se u ratovima, što bi bilo da je Sokrat poginuo u toj jednoj bitci prije nego je razvio svoju filozofiju. I onda počnu fantazirati o svijetu bez filozofije. Kako bi izgledao svijet bez filozofije? Ili zamislite da su Werner von Braun i njemački nacisti da su 1944. proizveli atomsku bombu. Da li bi taj Drugi svjetski rat završio tako kako je završio? Šta bi se dogodilo? I sad onda oni to pišu i to su debele knjige. Ono što je meni najzanimljivije u tome kako se zapravo ono što je nekad bilo projicirano u budućnost kao prostor mogućnosti slobode, slobodne kreacije, koja vas poziva na to da vi fantazirate. Tako su te utopije koje su bile zapravo fantazije o budućim društvima, o budućnosti, gdje ste mogli u budućnosti nešto promijeniti, jel tako? Jel? Mogli ste fantazirati ovo ili ono. Sada je ta fantazija, ta moć imaginacije okrenuta u prošlost. Sada po vlastitoj volji mijenjate šta god hoćete, šta se je dogodilo, tako da prošlost izgleda kao jedno veliko, otvoreno područje slobode, dakle, ne nužnosti, nego upravo slobode, prostor imaginacije, gdje nema granica te imaginacije. Sve možete promijeniti, sve možete rekreirati po vlastitoj volji. Dakle, nema nikakve strukturalno bitne razlike između ovog muzeja tu i tih what if alternative histories, tih probablys, perhaps, kako oni to nazivaju, ali ono što je zanimljivo je da se ta utopijska energija koja je nekada bila usmjerena u budućnost, da se okrenula prošlosti. I to se poklapa sa tim velikim okretanjem prošlosti. Pierre Nora je to analizirao, dakle, to se događa negdje 70. godina, ima puno razloga za to zašto se to događa. Zašto odjednom ljude ne zanima budućnost, zašto više ne projiciraju
dakle, ne daju prostora svojim fantazijama u budućnosti u smislu nekog boljeg društva, nego ih to više ne zanima pa se okreću prošlosti. Dakle, nekoliko elemenata, Pierre Nora to na primjeru Francuske pokazuje. Zašto vam hoću reći? Cijelo vrijeme poanta je sljedeća. Ovo što se ovdje zbiva i ovo što ovdje izgleda, ovo što je ta fantastična slika ovoga grada, gdje vi ne možete, gledate, najviše to me podsjeća na Las Vegas. Dakle, u tim konstrukcijama nevjerojatnim, gdje vidite kako se također ta povijest kreira kako god hoćete, postavljate Filipe, Aleksandre, miješate kako god hoćete. Ništa se u osnovi različito ne zbiva od onoga što rade alternative histories. Dakle, ono što je najzanimljivije, ne prepoznavati ovu situaciju u razlici, pogotovo ne u kulturnoj razlici, u smislu ovdje smo mi primitivni, a da postoji jedan autentični evropska građanska klasa sa svojim estetskim, kulturnim, političkim, demokratskim kriterijama, onda se ovo ne bi dogodilo, onda bi ovo bilo sve drukčije, onda bismo bili na nekakvom nivou. Dakle, naš problem je kulturni nedostatak, mi smo kulturno nerazvijeni, mi smo Balkanci, mi smo primitivni, a ono su tamo Evropljani, oni rade nešto drugo, nešto pametnije, bolje, racionalnije, kulturnije, civiliziranije itd. Ne. Riječ je o tome da je to povezano i da se očigledno postoje ti elementi koji su zajednički. Samo da vam kažem, dakle, 70. godina šta se u Francuskoj događa, Pierre Nora kaže, u tom trenutku nestaje horizont povijesni koji je bio modeliran idejama revolucije. Francuska nacija je do 70. godina 200 godina stara, zna se. Ona počinje francuskom revolucijom. To je ono što je bitno. Odjednom, što je François Furet napisao, Francuska revolucija napokon je gotova. Pazite, on krajem 70-ih piše. I šta se događa? Francuska otkriva svoju predrevolucionarnu historiju. Odjednom je francuska nacija nije samo 200 godina stara, nego je 1000 godina stara. I okreće se, dakle, i historičari i kulturnjaci sad obrađuju tu prošlost, bave se tom prošlošću. Još se nešto događa 70-ih godina. Pazite, to je 73. Jom Kipur rat, dakle, između Egipta, Izraela, dakle, arapskih zemalja, kada arapske zemlje uvode, i to je važno, dakle, tu materijalnu, ekonomsku stranu, ne smijemo to zaboravljati, uvode prvi naftni embargo. To je taj moment, pazite, kad Njemačka sa svojim autobanima izgrađenima, imate te slike, autobani su prazni, nijedan auto ne vozi njemačkim autobanima. Sve je stalo, kompletna automobilska industrija se čini besmislenim, nema nafte. Posljedica je bila, naravno, znate, da je porasla cijena nafte, enormno je porasla cijena nafte. Što se tiče bivše Jugoslavije, 1970. bivša Jugoslavija ima $1 milijardu duga, na kraju 1980 ima $20 milijardi duga. Dakle, to je taj šok koji je isto pogodio nas, ali u čemu je bila poanta? S tom naftnom krizom se gubi, nestaje, rasplinjuje se ta vjera u beskonačne kapacitete progresije industrijske moderne. Dakle, koja je poslije Drugog svjetskog rata, dakle, krenula, to su ti takozvani baby boom generacije, ne samo u Americi, nego u Njemačkoj. Dakle, tih početkom, nakon te krize, ljudi prestaju vjerovati da je moguća stalna, beskonačna ekspanzija i progresija. Znate, svakog dana u svakom pogledu sve više napredujemo na svakoj razini, na kulturnoj, ekonomskoj, znanstvenoj, političkoj, sve više, sve bolje itd. itd. To odjednom zastaje ta vjera, paralizira se. To je trenutak kada na svjetskoj sceni zapravo marksizam i komunistički pokreti gube
svoju snagu. To je trenutak kad je u Francuskoj arhipel Gulag se objavljuje. Na početku dekade Francuska komunistička partija je, ako nije vodeća, ali ona je ono što bi se reklo, znate, kingmaker, ona odlučuje o vlasti, suodlučuje, ona je politička sila. Na kraju te dekade ona je potpuno irelevantna. Na početku te dekade imate eurokomunizam, imate Berlinguera, Maršea, dakle tu je nešto kao taj komunizam će se europeizirati i tako dalje. Na kraju te dekade 70. godina nema više relevantne političke opcije pod komunističkim nazivom. Šta se događa? 79. Margaret Thatcher je prime ministar, dakle postaje ministrica, dakle predsjednik vlade Velike Britanije i odmah uvodi neoliberalne reforme i kreće u otvoreni rat sa britanskim sindikatima, dakle koje u sljedećih par godina dakle je potpuno porazila. Tu opciju koja je zastupala ideju socijalne države blagostanja i počinje ono što oni kažu dismantling of the social welfare state, dakle demontiranje socijalne države blagostanja. Paul Volckers 79. Dolazi na čelo američkih federalnih rezervi i uvodi novu neoliberalnu politiku u financijskom sektoru. To je trenutak u kojem je krenuo razvoj koji je pukao 2007. sa krizom. Dakle, kad je taj financijski kapital iscrpio svoje ekspanzione mogućnosti. Ali te 79. to kreće. 80. je Ronald Reagan, izabrani predsjednik američke države. 79. Zbigniew Brzezinski, kao što je priznao kasnije, namamljuje Sovjete u Afganistan, kaže da doslovno namamljuje Sovjete u Afganistan i izmišlja, kreira Talibane. I tvrdeći kasnije će tvrditi da je on srušio komunizam time što je kreirao Talibane. Dakle, a ko je Zbigniew Brzezinski? To je mozak antikomunizma američkoga. Ali pazite što se događa u Kini. 79. Deng Xiaoping pobjeđuje bandu četvorice sa udovicom Maovom i uvodi neoliberalnu politiku. Gdje se ta na području ekonomije već je isprobana u 70-ih u Čileu, kada, dakle, demokratski zapadni svijet ruši demokratsku vlast Salvadora Allendea i s jedne strane uvodi diktaturu, vojnu diktaturu, a ekonomski program vojne diktature rade takozvani Chicago Boysi. Chicago Boysi su, dakle, učenici Friedmana, odnosno učenici neoliberalne ideologije. Tu se, dakle, pazite, tih 70. godina se dogodilo toliko toga što determinira ovo što se danas zbiva. Mi smo svi fokusirani na tu 89. 90. kao do 89. postoji komunistički totalitarizam, a onda dolazi demokracija uz dječje bolesti, tranzicije i slično koje ovdje evo također postoje pa su vidljive. Dakle, kad uđete u taj muzej danas ovdje, onda se morate podsjetiti tog velikog, globalnog, epohalnog okretanja u prošlost od budućnosti, toga da se jedno pao zastor na boljoj budućnosti, pa sad ajmo mijenjati, ajmo stvarati bolju prošlost po svojoj slobodi. Što je, kažem, ovo je samo jedan mali simptom o tome, ovdje su nekakvi uvjeti u kojima je to moguće, ali pazite, to se događa na kompletnoj, na globalnoj, epohalnoj razini tog okretanja u prošlost, koje očigledno ima. Tvoje otvaranje je sjajna najava za film koji večeras. Da, dakle, doći ćemo upravo na to. Kažem, ti politički i ekonomski uvjeti. Šta zapravo želim reći? Želim reći da između doživljaja tog muzeja i motivacije da se radi knjiga pod naslovom Uvod u prošlost, da to ima veze.
Da ova knjiga ima veze sa ovom stvarnošću, a da nema toliko veze sad, ja sam, ne znam, nekakav intelektualac, a ovo je proslavljeni filmski režiser, pa smo se sad sastali, sad ću ja tu raspravljati nekakve sofisticirane estetske modele, Želimir Žilnik će odreći se svog vizualnog jezika za volju svog diskurzivnog jezika, pa će sad isto nekakve istine ispričati i tako dalje. Ne. Nas je očigledno povezalo to, dakle ta knjiga nije knjiga o filmskom radu Želimira Žilnika, niti je to moje teorijsko iživljavanje, znate, ja tumačim sad, on je napravio filmove, a onda ja kao subjekt, teorijski subjekt tumačim i objašnjavam vama šta u tim filmovima ima, kako biste to bolje shvatili, kako... Ne, to nije to. Mi, ono što nas je motiviralo za tu knjigu i ono što smo pokušali artikulirati je taj zajednički problem. I zašto uvod u prošlost, to mi je palo, pazite, na pamet kad sam čitajući te veoma ozbiljne, seriozne, kritičke radove o filmskom opusu Želimira Žilnika, to su doktorati, magisteriji i tako dalje, gdje sam na jednom, knjiga počinje, sad kaže srpski filmski redatelj Želimir Žilnik. I to on, pa da, naravno, hrvatski filozof, njemački teoretičar, ovo, sve je to normalno da vi nekoj profesiji dodajete taj pridjev nacionalni, jel? I to je normalno. Tako funkcionira arhiviranje, tako funkcionira kanoniziranje, to su perspektive, to su naočale kroz koje vidimo kulturnu proizvodnju. Ali baš kad sam to pročitao sam cijelu knjigu, cijelo vrijeme mi je to ostalo, ono, znate, u ušima, pa ti odzvanja, i onda na kraju te knjige, super jedne knjige, nije važno, piše tu koja. Palo mi je na pamet, pa čekaj, pa neću ovog puta preći preko toga. Kog đavola, koji vraži srpski filmski redatelj? Ako je Želimir Žilnik filmski srpski redatelj, šta sam onda ja? Ok, ako ja sad razumijem njegov rad kao filmsku, ali šta ću sa onim srpskim? Jel? U kom smislu je on srpski? Kakvo to značenje ima za mene? Kakvo to značenje ima za publiku? Kakvog to značenja ima za pisanje prošlosti? Za prošlost. I koja je? Nacionalna prošlost. Prošlost srpske kulture, srpske filmske historije. Dakle, ova knjiga je motivirana tim jednim momentom pobune, neću više prihvaćati taj model. Neću više prihvaćati tu perspektivu. Pokušat ću raditi nešto drugo. Pokušat ćemo razgovarati na jedan drugi način i dovesti u pitanje to kategoriziranje. Dakle, ono što vam želim reći, uvod u prošlost. Zašto uvod u prošlost? Zato što je prošlost tu, prošlost nas sve oblikuje taj naš život, a mi živimo u toj iluziji da možemo oblikovati slobodno prošlost, pa onda gradimo te fantastične, imamo institucije koje modeliraju tu prošlost, imamo kao instituciju tog muzeja ovdje koja kreira tu prošlost po toj svojoj volji i mi svi na neki način kao obavezni smo to priznati kao parametre prema kojima se orijentiramo u stvarnosti u kojoj živimo. Ova knjiga želi ništa drugo nego samo problematizirati to. Samo reći, dobro, prošlost je otvorena, ali ako je stvarno otvorena, onda ćemo se i mi uplesti u to i onda ćemo postaviti u pitanje parametre tog bavljenja sa prošlošću. To je moj sad generalni uvod koji je motivacijski i koji pokušava povezati ovu knjigu sa ovom stvarnošću, odnosno ovu stvarnost sa jednom epohalnom situacijom u kojoj živimo, tako da ovdje niko nema iluziju da živi nekakav posebni, fantastični život u nekakvom posebnom, jedinstvenom identitetu koji se ne može razumjeti negdje drugdje, koji je bitno različit od nekog drugog. Nije. To može biti i pozitivna i negativna strana, ali to je u našim rukama. A sada bih ja Želimira pozvao da se uključi u
raspravu na mjestu na kojem sam želi. Ti si danas bio isto u tom muzeju i također isto kao ja bio si uzbuđen, pogodio te. Nešto te je, znam, pogodio taj osjećaj falsificiranja, taj osjećaj da čovjek nema se snage oduprijeti tome. Imamo li snage oduprijeti se? U čemu je bio problem? I kakve to ima veze, a ja pretpostavljam da ima, sa onime što ti radiš kao filmski redatelj? Dobro, ne moram možda... Dakle, mogu da budem mnogo kraći. Ja isključim. I da kažem samo jednu rečenicu. Borise, potpuno si u pravu. Ne, vidite, dakle, Boriso mi je rekao nešto o svojim motivima i to su, razumijem se, jednim delom i moji, ali s obzirom da sam ja na neki način tu sad predstavljen kao neki umetnik sa, Bog zna kako velikim opusom, onda ću vam i reći o čemu se radi. Razume se da danas, kad mi tu prošlost potpuno, kao što kažeš, oblikujemo prema intencijama svake novo došle političke garniture i kada se u mnogim pogledima ta prošlost briše, onda mnogi od nas koji smo je ranije živeli i koji za sebe imamo i neki rad, smo zaista izloženi tim pitanjima, čekaj, o čemu se radi? Vi ste u tom neljudskom režimu i u tim silnim decenijama terora ipak opstajali, znači mora da ste svi najgori mogući pokvarenjaci, sumnjivi tipovi i tako dalje. I razume se da još jedna dodatna stvar čitavu stvar komplikuje, a to je da iz samih naših intelektualnih krugova se emituje takođe jedna ogromna gomila lažnog predstavljanja, falsifikata, sopstvenih biografija, tako da se meni vrlo često desi da mnoge svoje, čak i kolege u mediju kojim se ja bavim, slušam kako prvo lažu o samome sebi i o svojim biografijama, a onda lažu i o svemu ostalom. Međutim, kod umetnika je čak to i manje prisutno nego u raznim drugim javnim profesijama, koji u krajnjoj liniji u dobroj meri na neki način menadžerišu našim životima. Tako da, razume se, iz dela zemlje odakle ja dolazim, iz Srbije, je tako, vi, dakle, na javnoj sceni imate prosto profesionalnih lažova. I u tom smislu nam se dešava onda da se, razume se, ne falsificira samo ono što je prošlo, nego se falsifikuju i kompletne okolnosti u kojima živimo danas. Ono što je meni, možda za razliku od Borisa, kod ove šetnje kroz Skoplje, bilo interesantno, to je da u stvari cijela ta tragikomedija priče tranzicije u kojoj živimo, ona je ovde u Skoplju sa, recimo, ovim redizajniranjem grada dovedena tako ozbiljno do nekih svojih visokih krajnjih konsekvenci. Tako da se, razume se, sve ono što postoji takođe prisutno i u Srbiji i u Hrvatskoj, a i svugde, mislim, u Rumuniji, idemo mi po drugim zemljama, u Rumuniji, u Bugarskoj, ovde je realizirano. Jer, pazi, i Srbi isto govore, mi smo nebeski narod, ali nemaju dovoljno hrabrosti da naprave skulpturu Gospoda Boga i da odluče ko će biti prvi do njega. I nemaju dovoljno hrabrosti da jednostavno naprave hijerarhiju raja i pakla, razumete? Jer prosto ne mogu sa tim da izađu na kraj zbog ovih silnih falsificiranja istorije. Hrvati kažu, ne znam, mi smo najstariji narod na svetu, takođe kao i Srbi, i kao što znate, bila je neka teorija da faktički potiču od Persijanaca, je tako? Tako da, to sad što se ovde dešava, nije to nešto
neobično za ovo vreme tranzicije. Na izvestan način, razume se, čitava ova stvar, dobro je Boris to rekao, to podsjeća na faktički estetiku zabavnih parkova. I ja bih rekao da se u svemu tome vidi jedna dosetka, jedna politička dosetka tih vladajućih garnitura koje ne znaju kako da identifikuju svoj pogled na stvar i budućnost i kako zapravo to društvo da uvedu u neku normalu. Zašto? Zato što u svim tranzicionim zemljama mi imamo zapravo na vlasti garniture koje imaju jednu ideologiju sa kojom su na vlast došle. Ta ideologija je mi ćemo zapravo vratiti dostojanstvo i identitet našem plemenu i našoj naciji. A u stvari šta se desilo? Sve te garniture, recimo uzmimo sad ex-Jugoslaviju, od Slovenije preko Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne, naneli su sopstvenom narodu stravičnu istorijsku sramotu, milenijumsku sramotu i užasno su ekonomski te svoje narode devastirali. I u krajnjoj liniji, kad pogledamo šta se u toj devastaciji u posljednjih 30 godina uspešno desilo, uspešno se desila zapravo nova klasna podela, gde mi imamo i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji tajkune i bogataše koji niti su eksploatisali rude, niti su nešto proizvodili, nego su opljačkali svoj sopstveni narod. Razumete? Ona stara socijalistička Jugoslavija koja je sad pljuvana, ona je imala različitih perioda, pa i neki perioda gde je, na primer, prodavala svoju robu i po Rusiji, i po Aziji, i po Africi. Imala je inženjera koji su gradili i autoputeve i hidroelektrane, takođe ovde u našoj zemlji, i mi smo nekada imali mogućnosti da iz naših fabrika kupujemo i televizore, i automobile, i telefone, a to je sada kompletno, kako da vam kažem, izbrisano iz istorije. I to što su oni izbrisali današnju stvarnost, njih motiviše da brišu i prošlost. Da kažu, prošlost ne postoji jer naš narod nije sposoban da živi moralno i dostojanstveno. Tako da kažem, pored tog upropaštavanja, ono što je karakteristična, kako da vam kažem, politički metod kojim se vlada, to je to na izvestan način preziranje faktički identiteta, kreativnosti i sposobnosti sopstvenih naroda ili plemena, kako oni to sve pokušavaju da u krajnjoj liniji u ovim novokonstruisanim istorijama predstave. Zašto kažem plemena? Zato što definitivno od svih tih naših nacionalnih korpusa, je tako, ima još jedna definitivno jedinstvena stvar koja se prećutkuje. Ipak su ti južni Sloveni došli kao jedan jedinstveni korpus naroda, razumete, a danas kad smo gledali ovaj muzej ili kad gledamo ili kad slušamo bilo koje istorije, kad čitamo bilo koje istorije u udžbenicima Hrvatske, Srbije i tako dalje, tu se isključivo propagira i proteže pitanje te nacionalne mržnje i distance i rada jedno drugom o glavi, što jednostavno, prosto istorijski je nedokazivo. Sad vidite, ono što je motiv mog ovog dugogodišnjeg rada i kad se o meni priča kao čovjeku koji je, kao ima neki veliki opus, tu ne bih želeo da širim nikakve mistifikacije. Na malim tržištima i ovako relativno trusnom području tih raznih modela i garnitura koje vladaju, ovde
čovek koji se bavi i koji želi da ostane nezavisan kulturni delatnik, on mora biti spreman da bude veliki deo svog proživljenog vremena javno prezren kao pas. Prezren kao pas. Da bude odbacivan, da bude onemogućavan, da ako neće da bude deo te, ja bih rekao, mainstream otkačenosti, a ponekad i ludosti, on mora biti spreman na jedan rizičan život i jedan život koji u krajnjoj liniji neki elementi mog proteklog vremena ili Budenovog vremena mogu da definišu kao neki život zapravo ne čoveka bez identiteta, nego izbeglice, razumete. Nas obojica smo u nekim situacijama prosto morali da odemo u izbeglištvo. I to ne treba uzimati kao razlog da zbog toga, da prvo da to smatramo nečim izvanrednim ili da zbog toga tražimo bilo kakve privilegije. To je nešto što u krajnjoj liniji, ako vi pogledate uopšte sudbine i opuse pisaca, slikara ili čak i naučnika sa ovih naših balkanskih prostora, to je nešto što je ta sudbina na tim trusnim prostorima. Tako da vam ne bih hteo da kažem uopšte jednu laž da sam ja u ovom svom dugogodišnjem radu ili u tom svom opusu imao neki plan dugogodišnji i neke podrške kojih sam uspevao da se držim celo vreme, sem jedne jedine, a to je ovo. Vrlo rano, još recimo tamo od sredine 60-ih kad sam radio svoje dokumentarne filmove, doživeo sam prosto neke komunikacije sa ljudima koje su mi delovale s jedne strane podsticajno, a s druge strane paradoksalno. Da taj naš često preziran svet, taj svet koji se bavi uglavnom i 90% vremena trošenjem svoje energije da bi preživeo i da bi nekako uspeo da održi sebe i svoju decu živim i zdravim, da taj svet često uspeva da izbegne, da bude zahvaćen tim, kako da vam kažem, ludostima političkih modela i halavošću vladajuće klase i vladajuće garniture. I ta me je na neki način informacija i mogućnost komunikacije vrlo često podsticala da ne radim praktično ništa drugo, nego pre svega kao dokumentarista, a u nekim slučajevima, ukoliko su priče složenije, i kao reditelj igranih ili igrano-dokumentarnih filmova, da zapravo pratim tu tvrdoglavost, ali i kreativnost ljudi koji ipak uspevaju da prežive uprkos tim, rekao bih, nedaćama kojima su izloženi od celog tog korpusa, rekao bih, ideološke strukture država. Sad, šta isto mogu da kažem, i na to smo se u knjizi u jednom momentu koncentrisali, u ovih 6 decenija koliko sam ja bio u prilici da koristim kameru kao alatku, možemo da kažemo da je bilo pojedinih perioda kada ne samo ja, nego i čitave oblasti neke umetničke i kreativne produkcije su s jedne strane bili prilično razvijeni, prihvaćeni i na neki način uspešni
i u zemlji i u inostranstvu. Ti periodi kada je ta bivša jugoslovenska umetnička scena bila jednostavno ne samo na nekom lokalu ili ne samo od strane domaćih moćnika uzimana u obzir, nego i prihvaćena kao jedna vrsta refleksa neke specifične, da kažemo, teritorije, ali i države i modela. To su neke stvari koje smo pokušali da predstavimo i raspravljamo kako se to dešavalo. Zašto? Zato što ne samo ovde kod vas i ne samo u ovom muzeju koji smo danas gledali, nego, kao što vam kažem, diljem naše bivše zemlje se definitivno kompletna istorija briše i lažno predstavlja, a dakle, najveći, ja bih rekao ne najveći, ali jedan značajan broj ljudi koji su u ranijim periodima bili baš aktivni na zatiranju tih kreacija koje su se pojavile, su isplivali u ovom tragikomičnom periodu tranzicije, zapravo kao neki ljudi koji sebe lažno predstavljaju da su bili, ne znam, ometani, onemogućavani i tako dalje. I sad, sa svim ovim što kažem, neću ni najmanje da širim iluziju da je projekat tog jugoslovenskog socijalizma i uopšte sam projekat komunizma uspostavljen u jednom momentu u polovini na polovini zemljine kugle, da je to neki beskonfliktan ili komforan projekat. Ne, komunizam je definitivno jedna ideologija sa ugrađenim nasiljem protiv privatnog vlasništva, sa nasiljem protiv buržoazije, sa nasiljem protiv vlasništva kao pljačkanja. Dakle, nemojte imati iluziju da kažete, slušajte, komunizam je jedna naivna stvar i ona će doneti svu sreću na svetu. Druga stvar, komunizam koji je realizovan u tih 70. godina od Sovjetske revolucije pa do ovog što se dešava u istočnoj Evropi, on je, kao što znate, napravljen apsolutno po jednom ili na jedan način kako zapravo taj komunizam nikada nije planiran od filozofa. Napravljen je u tim siromašnim zemljama, u tim neindustrijskim zemljama i tako dalje, i faktički sve je to proizvelo vrlo često diktatorske i autoritarne režime. I o tome treba razmišljati. U tom smislu, kad bi me vi pitali, a dobro, Žilnik, da li vi ovom knjigom propagirate da mi upadnemo u neki san ili iluziju da neke elemente bivšeg vremena treba vratiti, ja bih rekao ne. Mi ne propagiramo, nego zastupamo nešto drugo. Treba razmišljati o tim prošlim iskustvima, jer očigledno danas živimo u jednom svetu u kome se desio taj paradoks da kada je državni socijalizam srušen i kada je nastupila ta, rekao bih, euforična pobednička bahatost kapitalizma i zapada, ona je, kao i svaka bahatost, jednostavno, kako da vam kažem, slomila svoju sopstvenu nogu. Ona je došla do zaključka da treba otvoriti sve granice za trgovinu, s obzirom da će zapadni proizvodi biti neverovatno lako plasirani i prodavani u tom siromašnom istoku, da jednostavno ta tehnologija na zapadu je toliko superiorna da će sledećih 200 godina doći do kolonijalnih profita kakvi su se dešavali od 16., 17. i 18. veka prema Africi i Aziji, ali sada prema ovom istoku. Razumete, granice su otvorene, ali se izgubila iz vida da je na delu još jedan paradoks, je tako, a to je da je tehnologija Pentagona, američke vojske, koja je bila, razume se, pronađena da bi ona bila što operativnija, dakle internet i digitalna tehnologija, da je ona omogućila
da zapravo se uopšte ceo ekonomski život na zemljinoj kugli okrene i da su sada najmoćnije sile, ove sile, kao što su Kina, Indija i druge mnogoljudne zemlje, i mi sa ovim našim bivšim iskustvima i tako dalje i sa svim ovim bivšim doprinosima smo ostali na margini. I ja bih rekao, ono što zapravo naše političke garniture ne uspevaju, a i mi svi se ne angažujemo, to je kako promisliti tu marginu na kojoj jesmo. Razumete, mi se više ne možemo vratiti tako lako ni u kakav mainstream ako ne smislimo kreativan izlaz iz ovog dubokog blata u kome jesmo. Hvala, Želimire. Pozivam vas da se uključite u diskusiju. Samo još par napomena o knjizi. Dakle, u knjizi je ono što ste jednim dijelom sad vidjeli. Dakle, to nije nikakav historičarski diskurs. Tu se stvarnost, dakle, prezent, prošlost i budućnost se miješaju i ono što zapravo ovdje, ono što ste, pretpostavljam, također osjetili, mi govorimo o toj prošlosti s onu stranu onoga što je danas temeljni odnos tog diskursa govora o prošlosti, a to je žrtva, počinitelj. Dakle, Želimir i ja ne osjećamo se kao žrtve i u toj knjizi također nema te perspektive, da ga tako grubo nazovem, plačipička perspektive, koja nije, pazite, to nije nekakva moralna kategorija, to je diskurs, to vam je, taj muzej tu, ta nacija, to je plačipička. To je, vidi šta su nam radili, a jedini moment kad su oni nešto napravili, to su naravno prešutili. Jer se ne mogu se, što je fantastično s tim nacijama, svi se sa luzerima poistovjećuju. Uvijek odaberu da tako u tom slengu kažem, onaj element gdje su bili glupi, slabi, gdje su sve napravili krivo, ali su eto žrtve. Jel? Mi o toj prošlosti ne govorimo sa te razine, ne govorimo o tomu šta se je dogodilo sa pozicija, dakle, plačipičaka. A još jedna stvar, kao što vidite, Želimir još na puno jasnijoj razini je revoltiran čovjek. S punim pravom. Revoltiran je tom stvarnošću koja je nedostojna poštenog čovjeka, koja je nedostojna kad kažem pametnog čovjeka, ne mislim ni na kakvog koji je završio 5 fakulteta, 3 doktorata i govori 8 stranih jezika. Mislim na nepismenog, normalnog čovjeka, ta stvarnost je nedostojna. Ona ga ponižava i svako ima pravo na revolt. I ova knjiga je također isto revolt na tom stvarnošću. I to ste, pretpostavljam, također osjetili. I onda treća stvar, kako danas, sve je zahvaćeno u ovom postsekularnom svijetu, svi kao vjeruju strašno. Želimir i ja također u ovoj knjizi vjerujemo, a i to ste sad osjetili i to je Želimir eksplicitno rekao, da, on vjeruje u to ljude, kao što ja vjerujem da je moguće da se svi ti ljudi revoltiraju nad tom situacijom, tako je i Želimir upravo u svom filmskom opusu artikulirao tu vjeru u čovjeka, koliko god ona danas u iz posthumanističke perspektive izgleda kao starohumanistička, ali je ona tu na djelu. Dakle, u knjizi imate ovo što ste čuli sa puno zanimljivih detalja, puno upotrebljivih podataka, činjenica, naročito onih zaboravljenih. Tu je, dakle, umjesto da radimo spontano, kako se to kaže, mi smo, pogotovo je Želimir u svojim provjeravao još i na dokumentima ono što je rekao da ne bi negdje pogrešio, tako da kažem, ova knjiga na neki način vas poziva da se ne pomirite sa situacijom u kojoj
živite. Dakle, pozivam vas da postavljate pitanja. Evo, Zoran ima Aha. Ja ću se umešati, zapravo želim da vas pozovem više na jedan neformalni oblik dalje komunikacije s našim govornicima, zato što ćemo da sada pripremimo stvari za projekciju filma. Tako da koliko sam ja upoznat, osveženje je nazad, tako da ste svi pozvani zapravo da se poslužite osveženjem i da onda u kratkom razgovoru imamo nekih 5 do 10 minuta dok postavimo film. Znači razgovor sa vas dvojicom. Dobro, možda... Naravno. Pa možda da ima koje pitanje da može. 5 minuta da se ako neko ima... Komentar ili pitanje da. Za vas dvojica. Evo čovjek iza. Mislim da nije uključen mikrofon ovdje. Je. Ова некако се врзува и со тоа што вчера се зборуваше, а и најверојатно ќе остане наша вечна дилема, особено позицијата на маргина која што вчера, нели, за која што вчера многу повеќе се зборуваше, односно небидувањето во меинстримот. Ја би сакал да ја не сум умен да ја разрешам таа ситуација, што е, знам каде е исправно да се биде, ама не знам што е паметно да се биде, односно што е добро да се, каде да се биде, нели, на две локации. Бидејќи, што се случува? Наназад неколку години повеќе тројца, всушност, гости од Србија, од Југославија доаѓа во Скопје, мислам на режисери од Црниот бран, кои што, да кажеме, ја носат приказната на, нели, на своето време и целата таа приказна завршува, ова не се однесува на господин Джилник во моментов, завршува и потоа јас отидов на ликовна академија, на филмска академија и потоа станав, не знам, мислам, тоа го ми е и тука. Особено, например, беше симптоматична првиот портрет на еден македонски ликовен уметник, тоа Родолюб Анастасов, кој што за време своја изјава што се разбира Титов уметност наводно завршил на Голи оток, и документарисот кој што македонска телевизија го сними непосредно 92-а, ако не се лажам, не ме фаќате за збор, можеби 93-та, оди со таа иста приказна и наеднаш, нели, тука имам, односно, кадар еден, и така ја на Голи оток, да скратам, следниот кадар. Потоа станав професор, потоа професор на ликовна, па добив студио, ателје, нели, на партизанска, кај што сметничките, тоа е на главна комуникација во Скопје и така натаму. Значи, ние сме свесни за нашата маргинализирана позиција, односно дека тоа што ние го сакаме да го произведеме како вредност е на маргините и најчесто функционира меѓу нас, меѓу маргиналците. Значи, нашиот ангажман не ефектуира во смисла во која што ефектуира меинстрим ангажманот или ангажирањето во меинстримот. Добро, до тука ми е јасно. Меѓутоа, да се вратиме 30-40 години наназад, односно, се извинам, значи, ние би сакале од позиција на маргина да, најверојатно, да станеме меинстрим или да можеме да влијаеме на меинстримот или да го создаваме меинстримот. Да се вратиме 40 години наназад, всушност што се случува? Или со речникот на тоа време, тоа би значило дека ние би, односно тие луѓе тогаш би требало да го прават или социјалистичкиот реализам, или да ја афирмираат, нели, партијата, или да го формираат братството и единството, со што всушност оние кои тогаш тоа го правеа, од маргината, од оние другите, беше осудувано, односно критикувано. Излегува, или во моментов имам впечаток дека настојувањето, значи сите наши напори се насочени, може ние да станеме меинстрим, меѓутоа да го критикуваме, да, нели, да бидеме една друга страна или друга некоја, не знам. Вчера се зборуваше за друга Србија, друга Хрватска и така, друга Македонија, тоа и Фрчковски го објави пред некое време, тука во, нели, во печатните медиуми. Значи, има некоја схизофрена ситуација во смисла, ние како маргина, на која што многу добро се разбираме меѓу нас, сме опозиција на еден меинстрим и имам чувство дека би сакале нашиот дискурс да биде меинстрим дискурсот, кој што никогаш ниту бил можен, ниту па се остварил. Вклучително со оваа паралела, нели, во југословенското општество, односно во сите оние и уметници, бидејќи од таму доаѓам, најверојатно и филозофи, нели се соочувале со тој проблем. Може,
Најверојатно смислата на мејнстримот и смислата на маргината е да бидат или да останат мејнстрим и да останат маргина како два опозита кои што пред се нема да се слушаат, бидејќи да се слушаат е невозможно. Поинаку не би биле така радикално поделени, односно така екстремно поделени. А од друга страна, ние знаеме да ламентираме дека не сме слушнати. Јас лично имам двоумење околу, значи сега една реафирмација на маргината тогашна, која што не знам дали не искам да кажам не успеала, меѓутоа може би не ни сакала да стане мејнстрим, но вредностите кои што таа маргина го произведувала сега се оние вредности кои што нам ни прават проблем во читањето на музеот на ВМРО, најверојатно и начинот на кој што сето ова денеска се случува во македонското општество, со бришењето, тоа ми се допадна навистина, бришејќи денешницата се брише и минатото. Кој што не остава во една позиција на навистина и апсолутно дезориентиран фактор. Дезориентирана е и мејнстримот и маргината. Нема никакво тука прашање, ово чисто не сам сакав да споделам некои мои нејасни ситуации. Hvala. Имаш neki komentar? Čisto vidjek da... Ja razumijem se, samo mogu da govorim o tim konkretnim iskustvima svojim i šta znam, pa i ovaj sad film koji ćete gledati zove se Stara škola kapitalizma. Dakle, ja sam to o toj temi sam počeo da razmišljam i da je gledam i uvek da učim šta se dešava 2007. Sad je tu već 6 godina. Znači ja sam video na jedan puta da sve to što se proglašava kao nova da kažemo generacija menadžera, privatnika i tako dalje u fabrikama, uvodi progres i šta znam, jedan put sam video sve u Vojvodini gde ja živim je krahiralo, totalno, privreda je krahirala 90%, znači u gradovima gde je bilo 47-50 hiljada zaposlenih ljudi, radnika i tako dalje, ostalo je po 1500 zaposlenih, ja mislim o čemu se radi, je li neko tu lud? Idem da vidim kako ti ljudi preživljavaju, to su sad očajanja, to su klošari u desetinama hiljada i krenem po tim fabrikama koje su bile okupirane od strane bivših radnika i to uz tešku borbu, jer su se tukli sa batinama, sa security novih vlasnika i onda vidim tu jednu dramu, jednu neverovatnu dramu, kako da kažem, ili tragediju te tranzicije i praktično slušam njih, snimam jedan dokumentarac, drugi dokumentarac, to nema niko to da uzme, šta ja znam, ni televizija, ni ovo i ono, jedino radnici počnu da pokazuju drugim nezaposlenim radnicima i formiraju jednu partiju nezaposlenih koja se zove ravnopravnost. I onda tako malo njih dobiju neke poslaničke pozicije u lokalnim parlamentima i počnu da govore i šta znam, nisam ja to ništa doprinao, to je fakat. I ja sad stanem se sa njima jer sam stalno u komunikaciji i kažem, ljudi, ovo dobro ide, jeste vi zadovoljni sa tim? Kaže, jesmo, zadovoljni smo, ali nisi prikazao kompletnu stvarnost. Rekao, šta nisam prikazao? Nisi prikazao te mangupe i špekulante koji su nas upropastili. Pa rekao, nađite ih. Pa kaže, ne možemo mi da ih nađemo. Pa onda oni meni kažu, pa ajde izmisli priču sa njima. Pa rekao, ljudi, to će biti onda igrani film. Moram sad od vas da proverim, od vas 300, jer ima 50 ljudi talentovanih, jer talenat za glumu, to je kao talenat za pesmu. Pa oni kažu, ajde proveravaj. I mi sednemo 2-3 dana, ja pravim probna snimanja i krenem da pravim ovaj igrani film koji ćete sad gledati. I mi napravimo taj igrani film, mislim, stvarno, kako da vam kažem, nema ništa, niko iza nas. I niko to neće da uzme. I opet počne da se prikazuje po halama tih fabrika koje su zatvorene i onda malo po malo neki novinar vidi levo desno i filmu posle 3 godine je obišao ceo svet. Više nego jedan film iz Srbije. Razumete? Nije to ništa veliko, ali hoću da vam kažem, to je put kako to vi kažete, margina u umetnosti već 150 godina, mislim, svi smo mi čitali o francuskim impresionistima i tako da je, kako ona se nekad probija kad pogodi, ja bih rekao, ili autentičan stil, ili neku istinu, ili neki tabu.
ovo što je onda snimano, to je bio jedan tabu, svi su mi rekli šta si ti budalo jedna, šta ti imaš uopšte razloga da se solidarišeš ili da razmišljaš o nekim radnicima, njih treba sve pustiti da izumru, razumete? A danas, kao što znate, je svima došlo s oproštenjem zadnjice u glavu da je faktički to što se proglašavalo, ne znam ja, novim modelom tranzicionih uspeha, da je to totalan krah. I sad, to su primjeri, znači to je praksa i to je rizik. Znači kad bi vi mene pitali, a šta ti kao taj svoj rad, kako ti karakterišeš kao taj svoj rad? Pa to je apsolutno jedna avantura, da li ćeš biti kreativan ili nećeš, razume se, sa mogućim totalnim neprihvatanjem ili nekim razumevanjem, ne odmah i posle nekoga. I to je to. To je ako hoćeš da budeš samostan. Ako nećeš, onda ćeš raditi te stvari što vi kažete mainstream, kod nas isto ima u Srbiji takvih gomila filmova uz podršku političara, spektakularne stvari, znam da se i kod vas u Makedoniji tako radi. Tako se radi kao ono najgore što je upropastilo faktički nekadašnji, dosta uspešan medij filma u Jugoslaviji. To kad su političari počeli da se mešaju, neke filme da zabranjuju, druge da prave i tako, druge da podstiču, onda se taj u jednom kratkom momentu, recimo, uspešan, dostojanstven, kreativan segment jugoslovenskog filma zaboravio i kompromitovao. Sad, hoću da kažem šta vam je, ako hoćete da uđete u tu vrstu, ja vam kažem, avanture i rizika, vrata su uvek otvorena, to je samo pitanje ko hoće, ko neće. Ja bih si ti, Želimire, vlastito to iskustvo sa margine, to je da priča o tom Argzinu, o čemu pričamo. Ja isto nisam znao tada prije koliko, 15, 18, skoro pa 20 godina, kad sam to pisao, hoće li to nešto ostati, to je bila marginalna pozicija. Sada su, jedna nova generacija došla na ideju da te neke tekstove reprinta, da ih ponovo u toj situaciji koja je drugačija situacija, da ih ponovi jednostavno u takvom originalu u kojem su bili napisani, vjerujući da oni funkcioniraju. Tako je jedan od tih mojih tekstova pod naslovom Ne volim Hrvatsku ponovo objavljen. Danas mi je jedan kolega stari, Darko Suvin, emeritus, stručnjak svjetski za science fiction, koji je davno otišao iz bivše Jugoslavije, kaže, pročitao je taj tekst u zarezu jednom drugom časopisu koje druga generacija sad radi i sad piše, kaže, iako si nevjernik, ako dođeš kad u čistilište s tim tekstom imaš bonus od 1000 godina. Dakle, očigledno, taj tekst je upalio, ali gledajte šta je bila ta drama od toga. To je bilo, moment pisanja tog teksta je bio kada se sve opcije unutar nacije natječu oko toga koja zapravo više voli Hrvatsku. Znate, pa imate Tuđmana, ja volim Hrvatsku, onda mi volimo isto Hrvatsku, socijaldemokracija, pa mi isto volimo, i onda si čovjek, ja se sjećam, tad sam se pitao, pa dobro, mislim, šta sad, da ja isto da kažem i ja isto volim Hrvatsku i ja isto vjerujem Hrvatsku. Ne, ta marginalna pozicija nije bila marginalna pozicija unutar ljubavi prema domovini, patriotizma, unutar nacionalnog kompleksa, nego je ta pozicija je, pazite, kad vi ukidate svoju marginalnost jer se isključujete, to je to, ne volim Hrvatsku, ne sudjelujem u toj vašoj reprodukciji ničega u ništa. Odbijam uopće centar i marginu, jer upravo ta ljubav prema naciji cijelo vrijeme proizvodi, jer svi hoće u taj centar imaginarni, svi hoće biti najveći ljubavnici te nacije, jel? A nekako im ne vjeruju i natječu se i cijela politika, koja je ujedno i politika tragedije, i rata, i ratnih zločina, i etničkog čišćenja, i kulturne dekadencije, svega toga zapravo se svodi na to natjecanje ko će biti u centru te imaginarne, samorazumljive, kao najviše
vrijednosti ljubavi prema naciji. Ne možeš se tu sad natjecati. Moraš reći, ne volim Hrvatsku. To je, tad kad sam napisao, to je bila veoma spontana pozicija koja, kažem, ne samo da na neki način nije bila marginalna, naravno ona je shvaćena kao nešto potpuno apsurdno, marginalno, ali to je bilo izraz nepristajanja na jednu logiku koja reproducira nemoć, koja reproducira tu bijedu te situacije i to zlo koje ta situacija proizvodi. I eto, očigledno jedna sasvim nova generacija ljudi sa svojim medijima u jednoj novoj situaciji danas, 20 ili koliko godina kasnije, prepoznaje taj moment. To naravno nije, to ništa ne govori o tome kako sam ja bio dalekovidan, nego to govori o tome kako je bijedna situacija u kojoj živimo, kako stare riječi, nažalost, vrijede kroz vrijeme, jer je, kažem, nedostatak, nije to višak moje mudrosti, nego je nedostatak u samoj stvarnosti. Zbog toga se može ponoviti nešto pa da vrijedi ponovo. Eto, dakle, margina, da ponovim sa Žilnikom, isplati se, znate, kad vam je dosta nečega, zažmirit i reći sad je dosta, jel? Pa onda vidjeti, bez obzira na konzekvence, jer možda to ima nekakvog smisla. Mada ne treba zaboraviti koji je rekao, istina uvek ispliva, ali često na površinu, ali često i kao mrtvac. Многу ми е жал што Борис ке не памти по тоа што постојано го прекинуваме. Неколку дена во времето е навистина кратко. Сакам само да ви се заблагодарам многу на двајцата. Многу интересна и необична промоција на книга и мислам дека отвори доста прашања и даде многу добра перспектива на тоа што ни се случува во моментот. И баш сум среќна што денеска отидовте во тој прекрасен музеј за да ви даде исто така и на вас вовед во нашето минато во моментот во кој што живееме. Бидејќи Желимир даде вовед за филмот и што ќе гледаме, можете да се послужите со коктел или тие пијачки што ги ставивме таму, додека ја наместиме проекцијата и ќе почнеме за некои 5-6 минути.